Duyurumnangi vi nepa saya chichi gevi kamdar, demtun sinzen Bidenji idi jimri ngilan shekime bi sinzen Trumpji nayam tangre vi nitsil kongtang nyamchu shekime bar junjushi. There's a whole lot of things that are we just don't have available to us, which unless it's made available soon, we're going to be behind. Nitsil mangpu shi nga sur rakamel, teta nga sur gangjok marakse, tarta jachi gipsi gongag yen la pantok yulu ji tsuti jimri yakpo tunjin bi nguk kabarik nipu nrenpil soli jim mangpu shi adinchak gam adawangab shi la Xinjiang sha sisi. Dalam chi rolang taga kapsa Biden ki tuatin lene tang arimnil sochi jen dinta yuekin manshi pataka samsil nyen. I'm sorry, I'm so emotional. Gongdang ala simsir chakpo chi, mari chuching ala simsir chakpo thang songse. Adinchak ni tuata Biden ki kate sijong ponjir je lirim kak Xinjiang shi na arwa mangpo ceso khursi pe nyen da tang. Tetang lenta Arya Manzo kang Moderna tang Pfizer ni chi kutsu ngokap chi nindi na ya chi gipche gebe nitsil pebji Trump yungi ngokap che chimrite soso zibjil da si. By the end of December, Zapchi tanga manzili kongji chukchen kwa tse shilda chigni biya damel da ngokap de ri saya zibjil gan renpe she chukchuyin. Nadik daga nyanka chehi je arwa saya nyekha shkla ngokap jak tapsir. Ngokap je tamzang tuanjin na yang Biden ji shilda dambu nang dambel nang kab gangal mangpo shila donan shagwi. I think the incoming administration is going to face a lot of challenges in terms of Ngiti na zhongzhen li kongsa biya mangso la chuatin je cheta chulam tsijin tangi bi rikcham ogonjik je kagpo re nyam. Ma tsangmi kab tirin go kab yakpo shi yungu yo biya nitsila changchang shene do jire. Duangi se go kab tunchil tang gondrim, mamang la go kab jak tapar dawa kaki hingor jire ser. Trump yungi matata ngardi ngab shikanang ta kamchin zixin batang. Biden la jaka topi ngardi Wisconsin ganang ta sakir kakchike ihona tarta hachar ta lakbi tsijin bare.